بله اكيد او وقتی تو چه سیگار گله باجرا گله دولار سعی مثلا ایکی منواری دیکوری گله که جانه ایش جدید و دروزای دیگه و تشدید گله گرانن بس دکان دوی ما مثلا یه شعبی به جامخانه به دی خلق ما زاید اجتماعی مناسبه أبيتنا دفتا أكثرية وانا الطبق كيش طبقة مجتمعينا خود بارابتر اوی وسط و بن وسط یدی گران جیت تدف ما مثلا تشت گران کرید واسی که تا گله جا تندف ما دی قمیص ایکری مثلا 15000 دیوش دلار من الفرعون و هدرا ایکری 30000 هم 35000 وللعلم نفسي ماركه بس بارابتر اوی وسط و بن وسط ایدات تدف ما أنا قلت بيد نفسي جلكية بس تنه كي ذوق نينا بقرية بخو بسيار بكات كل كي جهية أرزانة جرانا مانا اوش جاي مثلا دا يتين خير ناكب بقرية سيكي خير بقرية كده قميصية مثلا هما ديت دكانه و چندی بی دکرین مثلا بس یه که بقرية دي بینی اجتماعی یلق مناسب ترش سیکی تبيني هندك جارا هندك دكانداري هي الجيرنافي مثلا تخفيضات يانجي تنزيلات يانجي أرزانية أكيد بيجن حيلك الخلكي مثلا دي بيجدن أرزانية تشتي من أرزانية مني أرزان كريدي تشيا جور وونينا خود اكيد عرفت تشتي مش جداف ما يعني بو مثال قالك محلات الشيات بري وقتی مثلا قطعی دسعه $200 $150 یک کریه تخفیضات دیش سعی مثلا اوقات نمایه $200 هم $150 هندگی دیت بخیر ادمانیت که نه $9 $8 حتی $6 دیش من اول مدان $200 $150 اب خونه یعنی بو خلق یکیش بیان بید خاطب $200 اگر تو به $6 بمعنی بعد چند شه فایده کرد يعني بشيء تاج توي فايدة بمعنى تصادو $6 $7 فايدة كره. بقد في حالة دي أو دراوي الكيت كان؟ والله دراوي أو لاقي الخوت كان. عشان كي بخلك يجي خود ده نياسين أفا يعني حيل أخو بيان كاد بخلكي. ولا أنا بيجن حيلات شجع بس يكحره يفيدي كريد يفينا كريتن. بس يعني أبى سرك أو كشفت يعني مثلا خاطب $200 وقتها كده تخفيضات وده تيجي $50 بمعنى باوي چند فايدة كره. كردي تو نبینیش اروپا و یلا هما دست بو دستی بلا خلک فقیر جی خوب ببینید به جلگینی بکریتن بلا هکی بجن او جی بجن احساس بخونه کتن کو یه کیمه یان پیچنا بی تشتی بکریتن یعنی بوی جی تشته بیتن اكيد وصا بارب كما او باجره خوش يعني كو فقير احساس بخونه قد كو اوجي فقيره طبعا حتى ابو زنگين جا خوش يعني وقت فقير تبين المقابله اوجي تشتي جان كذا برخو تشتي لاب كذا برخو چه جهب چمه ازت بجمه تشتی فقیره هیا جلکه فقیره پیلاف هر چی بیتن امریکایی این آمده بیشتن زیرت فقیره چی هن اولا نزاد بیت ها بیتن خال توی باشی سرچه برا عزیزی دگودی میشی تشتی خوی ارزان کری بله بله تماما انت چند ارزان کریه نویجا 18 بیت اگر بیت 17 تو بجمینی ارزان کری نه وصلی نه گفت که پیلاف 8 ما کف 5 85 بله تمام و یه پتره همار هر وکی خو هروکی خواه بله بس یدی ما یبو فقیره که 5 ایده کراسته بلکه اکیل ویتن بید بخو او 20 بکریتن یعنی بلاتیا 20 اینا با 15 یا 18 بیدی تا 15 هم ده مستعدان گه چونکی دی 3000 تا 3000 چونکی حق جمله جمله هین چون ترکیتینن آن جمله چی تینیدن ها جمله چی تینیدن جمله چی کاد 3-4 دلار که اینی تنو ده دتا به 80 نه هینجی دیفرشن 15 16 بله نوکه فرقی هی نو برای دکانی و دکانه کادیتر یا نه دکانت کنه تخفیضات ارزان کنه و هندک جهان دیتر فرقی هی خودی وجهری کی زمیر خواری کی تشتکی دان دست وجه سینس جه حکومتی هی بهای کی هنده آن و بهانینن با بی بهای و ماری کی تیف زمیر و هوانین اجی تو بیجه ایکی دیتر ویت تو ارزان که یان وکی ایک بیتن نه ونی نه تشتنی نه ماری کی زمیر خو چند هزار کی 2000 تا دست سر ما بهند هندك هزر كنا فتشتي ارزان او استوك نباش يعني دريا يعني نزات شوا انا ده بين حسن ما وصلني اما این جديد و مصادفرش تو بيجي تشتي مني ارزان هذه الساعه قاعدين مناقشاتك بله شتي جرون ارزان بار بك تشتي ما تحديد كريا هما ديفسيك او لجناج تقارن رجانا هرتن صحت كان تحديد كرينا ما ديفسيك نباشه بس هندك جهادي بيني مثلا جلکه دبینی دکانه که چهره زال بره تشتوی ارزان تره جه که دیتری هی ناف محلا نظام چوانه اما بوچی هندک جهادی ارزان تر بیتن هندک جهادی گران تر بیتن صانع بقاوشتي ما دكاندار سيكه دا دكان ما ثابتا يعني رجعنا مثلا نبس مناسب عن هلا كفتنت عايده صال خير امل سيكه دكانه ابيتو بحثت جاي
على تصريف دينن موسمية. موسمي بس بو چند روزه که دچن وان دغلا اینن بو نخمه بو ربع که فروشن بو هزار که فروشن بجا سراختناتا ها ورسیکت کن بس تیمه دکاندار برای یعنی روزانه خلک چی تو تیت قسطمت دبدا کن تشتكي بيشم بله همي جواكا دا طبقة فقير يا هيمانه بله مثلا فقير يجي دويتن ميواني بهتن چرزاكا ان چكليتاكا باش بدات بر اي بو چي هنجي هندك موسمات هاري كارنا بن او جوكي خلكي ديتر هما چنه بجارك او جوكي زنگيني چكليتا ويالاو بي باور بکنه که از برتت بیشم ام گرک تاری کاریم و خیلی جمعیت نیستید و نکش با کامیرا جد بیشم من خود سرشاده آنی گلک ام تاری کاری نخواستم او تو بحث که آنی گلک تن مثلا مستوانه لوازجی ام هاری کاری آمد که یعنی حتی حد کی همي مروف حست كان تشتي باش شكل- بكريتن تشتي راستا هر بجيتن هر اكل ديف بيخود ديف بركا خود ريشكتن بس هندك وقتيت هين عيده ملاو جوكي خلكي بيد مانا بله اختنات جه خدا بس آنی سبارت من گلش کلید مرو واجد هین مثلا طبقه مرو واجد هین که تا گفتیم حتی حد که هین مثلا بوان چند بیت عادیه بارا پتریجی لوازه هین بس دیف به لوازه جر الحمدلله يعني امجد مسيطرين ولكن ببداية اختنا خوجي بوتا قلتي لجناج روجانات قارن يعني سعادة ما تحدد كلنا قلت شول كان خياطة مثلا خياط. بله بجا خو خياطيه بجين افبد له هات دفتن نمونه بله خوتنا بجي تش كيفا كريه داويريش جرام تامن نه بس افجي هر وكي يتهرف محل طراقي هر افجي او ماركت باشن بس چوايا ميگرتي موسم بدل بيت اف محل طراقي دي جلكي خو همي السرق ده تافي ميگرتي دي بيشتي قطعه ب$60 خرجت ب$60 چت بيت اوي كو محل طراقي ويكري ب$60 بس مناسب فروشيت بوش فايده خويجي كري افي ماي او يعني ميگرتي قطعه ماي دو ماي سي تينا دافي بس نمرم بي او نباش يعني دريا او يعني ماركن هر او ماركن او باش بس شات چت بيتو به هدف سيداي احجامه هم حجم نينن يعني ديك سحكي دي بيجي مجفيد فيد بيش تبس متشلو دو ما مجفيد فيد بس بينجي ماي جوري ام تشتكي بيجين بابتي ما بتر السر هندي اري هجاري ما فقير ما هكيد بيجن جهيل سيكي بتشي تشتي بخو بكريت يانا جوري نتني جلك بقرا تشرز بقرا جلكي زاروكا بقرا هر تشتكي محتاجي اري بيت فيا هندك بازار هبن هكي بيجن هجار جي خوتي دا ببينن ولازم تشكو تزاني نسبة جلكي شمفا اساسات بينم جلكي هي وجلكي مازنا ارزون ترشي بتشيكا وقافي بدلا شمفا يعني ب$7 ب$6 نقلك يعني بدلا ظلام هرا يا بتشيكا وقافي بسيار بدلا بتشيكا ب$5,000 ب$6,000 يعني تشيد بيت عمري 8 سالي 7 سالي وقافي ظلام وقميصي دهي لدف سيداي بي 15,000 20,000 نقرانه كلامك معظم وسيدي نه يعني قصدي من سرچه من مقارنه كر نسبة جلكي في قاعد بيجي تاخد بو چرز او بو تشتهو صا نين نفتشتا نين محلك ارزوني بيت اجراني بس جلكي بس هندك تشتي هندك تشتي هاي دي بيجم محتاجين يدجي هبن لازم هون صابه بل وجهك هبا بويا هاي فقير يعني مقرتي معاشه باريويه مقيده كاچنده تشتك بويجي هابيت هو صار وصا بس جلك از بينم يا هي سيدي هبين سرچوا قال خياط جي هبن خياط جي عروسه سرچوا قال بخير الدو ماهي كيجي دي بيجين اخفتن گلک یا برنیاس و نافداره دمات الباجیرکی هجارکی ببینی او بزانه زنگینکی پاروی هجاره هنه خاریه جبر هنده ده بجین چه زنگین چواد جیتن بلا فقیر جی حوصا بجیتن هست بخو بکتن چنکی چه شرماتی دویت اشتیدانینه اوه خوده با محس کری چه زنگین چه فقیر چه جی ناونجی مهم ام مروفین و مروف جی خوده بقیمت یه دای آنکو مروفین یا مروفی قیمت ترین تشته دستت مده خدا هدی کارو پشتوان بیتن تا خلکین بهتن خاطره ها